Ćao svima, moje ime je Luka i danas igramo Hunger Games. Napokon opet na Sapcraftu, da. I sad nisam teo, ali stisnuo sam F5, ali stisnuo sam jednom F2, to je znači da sam napravio screenshot, da ćemo dobiti nešto, ne, nisam dobio ništa od toga, dobro, ne gledaju crafting table opet kao u prošloj epizodi, ali to nema veze, idemo tamo, nadam se da niko nas ne prati i da, nadam se da će biti dobra epizoda, to uvek kažem i da, inače opet snimam sa Texture Packom, kako znate, u prošloj epizodi sam rekao, evo ga chest, streli, jedan iron smo dobili, to nije ono, pa dobro za početak, možemo da dobijemo, ali ako ne dobijemo ono, luk da, to bi bilo ono, glupo. Ok, opet 5 strela, 3 irona, sad nam fali još stick, eto, samo da stavimo ovu kožu tu, neće nam zatrebati kožu za oklop, ne vrate, ne treba mi to. Ok, ićemo malo ovdje po planini, mada nije ni planina, mala planina, da. I ovdje vozi voz, vjerovatno 100 godina nije vozio, ali dobro. Preostali su 15 igrača, inače velika je ovo partija lobby, šta već. I da, nadam se da nećemo da ginemo odmah na početku, dobili smo Stone X, ali od 3 irona i 2 stickova, to znači idemo na spawn odmah, nema čekanja, ništa od toga, nema fajtanja, evo ga neki lik, nema ništa, njega ćemo odmah da pobijemo, što ja hoću da me ubije sa rukom, to dobili smo luk od, ne znam kako se već zvala, Baby Girl, nešto tako, bebica. Ok, idemo na spawn, nadam se da je bio spawn, mislim da je bio spawn samo negdje ovdje gdje sad idem. I da imamo ovdje jedan zaštitni, dok dođemo na spawn, zaštitni ne Iron X nego Stone X, ovdje sam malo prebio, vidio sam negdje da je tamo neko sad nekog ubio. Igra se završava za 18 minuta, da. Ok, evo nas na spawnu, nadam se da nas ne prati niko, ok, samo da uđem, sad brzo, stavim tu stick, ja opet ovo pogrešio, ovo stavim tu, to, iron sword i to, ok, sad smo ono vrh sa početak, totalno vrh, ok, sad sam gledao na igrače, bili su 12, a sad su 11, ok, idemo ovamo gdje su bili, ono, ovdje su verovatno neki killovi. Vidi ovo, znate ono, oni neki gameri koji stavljaju ovako, ja ne mogu ovo ovako da igram, nema pojma, sad ću da stavim normalno opet kao sam imao, nije normalno, ali ono, za mene dobro. Vidi ovo, moram da stavljam ovo na drugo, 82 je bilo, mislim, i da, evo da vidimo, da idemo malo ovdje, imamo tu nekoliko jela, nisu ono dobri, samo da naučim malo ono sa 1, 2, 3, ne znate ti vi to su ono slotovi ovdje, nećemo hoće da se stigne jump and run, ne, to, ništa toga, ne, ne, ok, još 8 igrača su preostali, znači ovdje kidaju neki, ja ću da idem malo ovdje ili ovdje negdje, nemamo ni oklop, vidi ovo, to nije ono baš dobro, ali dobro, sad da vidim nešto, ok, zamisli pobjediš bez oklopa, to bi ono bilo nevjerojatno. I da, pošto ono, niko u deathmatchu koji prođe u deathmatch, ono, dobar je obučen. Mada jesu, ono, najviše ponekad imaju od kože oklop. Ja ću sad pojesti ovo, nećemo supu, mada supa nam ne vredi ništa, kao, mislim na Mineplexu, vidi, na Mineplexu ako možeš za supu da pojedeš za sekund, odmah jedeš i manje, pola sekunda i dobiješ za 1-2 sekundi, ne 3 sekunde imaš
neki zaštit, ne znam šta već. Ovdje ćemo ući, zatvaraj se. Ok, nema ovdje ništa, neću ići tamo. Samo da vidim, a da, u kamion sam teo da uđem i onda da idem tamo. Ok, ovdje još jedan luk, ovo neće nam trebati. Sve gluposti, mogli smo da ponesemo one jabuke, ali ne bi trebalo se sada. Ok, da otvorim ovo, ok, to je to. Šta je ovdje, ne da padnem. Bar čekaj, ovdje nema chest, skočit ću ja, to. Samo da vidim, ovdje je bio chest, da, stone sword, ali blago luk i ne treba mi više to. Idemo ovamo, ovdje, što, ok, sad da zapalim neke stvari, da ne uzme neki drugi igrač. Ovo može, ovo isto mi ne treba, to je to. Kako sad da se popne, ok, jump and run. Ajde, 6 igrači još, ovako, cak, ok, to smo uspjeli, inače ovdje kod ovim stvarima nisam onako dobar, ali sad nadam se da ću uspjeti, to, ok, sad smo sigurni, samo još ovo i to je to, sad smo na dobroj poziciji, ne znam što, 5 igrača su još istali, nadam se da će još neki 2 da ubije, da odmah počnemo sa deathmatchom, da. Idemo. Gledači, imamo jedan igrač. Da. Ne znam da li sam već rekao, ali danas isto nešto sam bolestan, nevjerojatno. Odjednom, znači, danas sam imao nešto sa sportom i jutro se bilo toliko hladno je. Mislio sam -2 stepena i ne znam koliko je bilo već. Ja sam, nisam se smrzao, ali sad vidim da sam vrući, to je to. Inače možda čujete na mom glasu da sam bolestan. Ne, šalim se malo. Inače ja ću ovu epizodu. Ne znam šta pričam. Ok. Sad vidim da idemo malo vamo. Jao, nemamo ni oklop. 4 igrača su još ostali i nemam oklop. Ok. Idemo vamo, mada je ovdje kraj mape. Zbog toga nećemo ovdje da trčimo malo, da li je ovdje, ja izvini mikrofon, možda ste čuli, ali ja nemam pojma. Znači ovdje nećemo moći da skočimo, pošto su ovdje ovo glupo napravili, ne znam što glupo, ali dobro. Ok, ovdje isto ne možemo, da možemo da preskočimo ovo, to je to. Inače ljudi, pre neki dan sam provalio, znači imao sam sa Frepsom, znači kad sam snimao 15 minuta na primjer, svaki minut je bio 1 gigabajt, znači to ti je bilo 15 minuta klip 15 gigabajta i to renderujem u mojem programu, kažemo 12 gigabajta i još više možda, i zamisli to da uploadeš na YouTube, pa to ti ceo dan uploaduje i skidati internet nevjerojatno puno. Iako ja imam dobar internet, baš jak. On je dole je čest, ali njega nećemo dobiti, mislim ja. Ok, 3 arena, ok, deathmatch počinje za 3 sekundi, pošto je sad ubio nekog Blodex na mene. Na kojoj ste mapi? Da li mu da sad napišem SMG/SMG? Mislim da može, ali da li ću da stignem za 15 sekundi? Mada ja ne... na kojoj ste mapi, ne znam koji je to, ali dobro, ok, možemo MSG, nećemo stići. Jao, šteta, izvini, ako vidiš ovaj klip, poslije ću da ti napišem, ovo nećeš vjerovatno vidjeti. Ok, ova ima metalni oklop, nešto od metalnog, ova ima kožu, jao, ovo će biti trka, ovo i kako izgleda je team, ovo, vidi ovo, team, šta? Čekaj, evo stavim TNT, beži, ok, malo me pogodio TNT, ali nema to veze. Šta će ti sa strelama, tebe ću da zgađam i to, ubio je ga, ja ću tebe ubijem, nema problema sa strelama, ne boj se, opet da ga pogodim, čekaj, to, sad pogodi, da, to je to, i još jednom pogodio, za malo da ga pogodimo i još jednom, to bi bio njegov kraj, verovatno. Ok, ovdje vidimo neke brzo obučene cipele i sad trči, to je to, vidi ovo, kako sam mu izbegnuo, eto, opet pobjeda ljudi moji, znači ako igram na Minecraftu, kidam nešto da
odmah sam na prvi dan imao 60 kilova ili tako već nešto. Inače, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali i ćao.